Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı qarılar, jana bugünkü jalpı konoktorubuz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din hulku kanday ele dep Ayşe enebizden suralganda, Ayşe enemiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din hulukul Kur'an. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din huluku bul Kur'an ile dep cevap bergen. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men ta'allamel Kur'an ve 'allamahu. Hazreti Osman radıyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul hadiste rivayet kıldı. Sizlerden en жақшыңар Kur'an-ı Kerim'de öğrenip cana anı öğretkenler dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir mübarek hadisinde bir ayet Kur'an-ı Kerim'den manisin düşünüp okugan, tünü 100 reket okugan nafil namazdan artık dedi tuğanlar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den fazilatın nauşunday da aytты. Bu dünyadagi jaşoğuzga bereke, baktılılık tartılağandan başka erten kıyamet gününe barganda azır mına öz közübüz menen körüp atabыз, bizge mümkün sezilbey жатат. Бирок мына ушул карыларды окуткан устаздарга, карыларды тарбиялап турган атасына баласы ушул жерге чыгып, түшкөнгө чейин кандай гана окуя болуп атат туугандар. Айнанайын Кудай, ушул балам адашпаса экен, туура окуса экен, сүрдөп кетпесе экен деген атанын Аллах Тааладан болгон суранычын биз жүзүнөн көрүп турабыз. Ал эми балдар бул жака чыгып, мынол жердеги олтурган жюрилерден, алдыдагы олтурган аксакалдардан 30 жыл, 40 жыл ислам динине кызмат кылып келген, мына бул жердеги Сираждин Дамуллага окшогон устаздарыбыздан сүрдөө бул башкача туугандар. Мына эми кыяматтагы сурак жооп буга караганда миллион эсе күчтүү болот таксыларым. Миллион эсе күчтүү болот. Мына ошол жерге барганда, мына ушул карыларды шафаатка ала турган Кур'ан болот тугандар. Бүгүнкү окуп аткан Кур'ан ошол инсанды өзүнүн шафаатын алат. Ал эми ошол Кур'ан-ы Керимди жаттаган карыларга болгон урмат үчүн ошонун ата энесине падышалар кийген тажлар кыямат күнү кийилет тугандар. Мындан өткөн ата энеге бактылуулук жок. Пейгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эки инсанга суктансак болот дейт. Бунун биринчиси Аллах Таала насип кылып 30 пара Кур'ан-ы Керимди окуп, жаттап, мына ошол Кур'ан-ы Керимге амал кылган инсандарга биринчиси. Экинчиси Аллах Таалам адалдан ырыскы берип, мына ошол ырыскысын күнү жана түнү салих жолдорго жумшаган инсан, ушул инсанга суктансак болот деген. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү мына карыларыбыз Кур'ан-ы Керимди жаттап, ушул Кур'ан-ы Керимге амал кылган инсандар. Бул карылардын жүрөктөрү ап-апакай сүттөй. Бул карыларыбызды Кур'ан-ы Керим назик кылып коет. Бул карыларыбызды Кур'ан-ы Керим дайыма хидаят жолунда кармайт. Бул карыларыбызды иншалла бул дүйнө жер бетиндеги тирүү Курандар деп биз таанышыбыз керек. Ошондой эле мына Абдужалил өтүп кеткен мархум абабыздын балдары дагы адалдан пешене тери менен тапкан дүниесін бүгін Аллах жолuna sartap turuşat taqsılarım.
бүгін қарыларыбызға мына ушул Абдыжалил абабыздын балдарына Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан мубарак хадистин негизинде биз ушул эки тайфа инсандарга суктансак болот. Урматтуу карылар, Алла таалам сиздерге пайдалуу илимдерди ата кылган болсун. Зулум таксырым бир туугандарыңыз менен, бейиш эшиги болгон апаңыз менен Алла таалам тапкан дүнүйөңүздөргө дагы болсо дагы береке бере берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат қазамлар, болсаңлар болсын қазамлар. للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Abdülbasit Karı, Abdülvacit Karı geliniz. Abdülvacit Karı gelinizsin. Жақсы bir kıraat yapınız. Gelin. Geçen Bakken Oblası'nda ötkörülgen Respublikalık Kur'an jarısının katışıcısı Abdülvacit Karı geliniz. Halıslar gelince kıraat yapınız жақсы. ممكن يقرأ آيات من عنده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. حسب. بارك الله فيك. Birinci soru. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. حسبك. 2. surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. حسبك. 3. surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. الأوطان لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العالي ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Amin. Ya Rabbim. Şu vakta çeyin karlarını okuyan her bir ayetin, her bir temalarından faydalı olan ayı soğuklardı.
Azırkı okugan, mına ustazımızdan okugan Kur'an-ı Kerim'den payda olgan acır soğuktordu ötüp etken marhum Ormok oğlu Abu Celil Avaz'ın ruhuna bağışladık. Allah'ım kançalagan Kur'an-ı Kerim'den acır soğuktor olgan bolsa kaburların nurga bölüp ahiretine vaktılgın Allah'ım. Atasının arvağı durmakta, kılgan hizmatın bağlı, mına bugün kuşul katmın Kur'an'darda uçturup durgan baldarının ömürlük canının kılıp yatkan işlerinin bereke, üyüplösüne tınşılık berginin. Ya Rabbim, Kur'an-ı Kerim'de urmaklar seydap, alış yakından gelgen jalpı konuklarımızdın, har bir taşlagan kadamlarına Allah Teala'nın çeksiz acı soğukturda atağını. Ya Rabbim, mına oşul Kur'an musabakasına hizmet kılıp durgan har bir hizmetçiga Allah Teala'nın gözlegen maksat, dilegen dilek kılgan niyetlerine yetkizgen. Ya Rabbim, mına oşul meçitin baş imamına, oşondayla meçitin jalpı hizmetkerlerine, oşul mahallanın jalpı cemaatına Allah Teala'nın özünden rahmat nurlarını jagızgın. Ya Rabbim, alamga tınçılık ber. Alam katarında Kırgızstan mamleketimizge tınçılık berginin. Allah'ım har bir meçitimizden, har bir medreselerimizin eşikleri açık olup, Allah'ım İslam dinine rıvaç ver, mumun musulmanlarını öz panakinde saktagın, rahmatike ya Allahu Ekber. Anda mesela Katar'da birinci konuktor, andan keyin rayondun başimamdары, ошондой эле имамдар түшөт абетке. Алардын артынан калыстар курамы, андан кийин карлар, андан кийин жалпы окуучулар жалпы коноктор түшөбүз. Келиңиздер. في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنيا أيدي لهم زرع بأوطان لهم غرس بفردوس رعاهم المنعم الحاني رعاهم Assalamu alaikum. Ya maşallah. Allah razı olsun taksırlarım. Ana Nurgün taksırım. Konaklarımızı karıştırıp ha. İmam ayaka. İmam kaç etmedi? Konaklar. Ne kadar var? Bana çay mı açmayla? Hadi açmayla. Böyle olmaz. Kaç etmedi yapıyorsun? Damlar olsun. Ne olacak o başına altı mesela? Kaçtı konuklar. Başımam. Sizin başımam. Takslar mısın? Güzel mi? Boyalar ötülüğü de tutup da. Ya, bugün olarak. Çok duylar silersin ya takslar. Gelebilirler. İnşallah. Gel de takslar. Bu. Cenab yemek yedip ona ona bak. Oturun. Yürü adam. Gel. Gel. Kuş yazarsın. Kuş buyur. Koydur orada. Gelin. Harım. Ama sen gelme aldınız mı? 30'lar burada kalırsa başka bir şey olsun. Acaba
Abdullah Mudir kim? Abdullah Mudir. Agar dağı 20-30 yıl ötmeden keyin bugungi kundun qadrini anan jetamiz. Hozir jetmaydi bugungi kun qadrini. 20 yil ötgandan keyin anan. Bayağı altın orada yaşayan ekenmiz bizden. Bu günge ata-babamız yetkince yığılan ötüketse. Allah bizge nasip kılarken da biz görüp oturamiz. Acaba değişiklerden anlatıyormuşken cemaatinden Kur'an okuyormuşken kitap kurtarıyormuşken yığılan ötükse. Doğrular, başka bir orada. Misafirler bizim ailede oturmaz şu. Müller dokuladılar. Aytmalar müller dokuladılar. Cumavi'de okuladılar. Hazır bunlar. Hayırga bassanız, qaysi ayetga bassanız, qaysi safarga chiqsanız, barna meshit. İsmailcan namaz her mi okuyorsun? Şu namaz mı bitti? Kırmızı batıp mı geçiyor? Bakalım ama kırılması geçiyor. Oturmuş. Tamam. Deme, jürilerine yaxşılığa buldarsın. Hayırlı otursunlar. Nasıl çekil başlar? Jüriler yaxşılara alasınlar mı? Hazır bir yerde en önemli sorularda geçiyorlar. Bu bir yerde uyuşturganımızda maksat taksılarım. Karılarımız şunday bir auditoriyaga da gönsün dedik da. Misal üçün karılarımız jana kişilikке жерде окшот да. Ana mondo жерге келгенде азыран бабамдын атасынан сүрдөп калып атат. Өзүн окусаңыз жакшы окуйт. Анан алиги эмеде сүрдөп калып атышат да. Алиги эмеде спортто жүргөн кишилер менен келе сүйлөшүп калам да. Анан ошолор айтат да, чет мамлекеттерге барганда да биздин палвандарыбыз негирди көргөндө негир менен күрөшкөнгө чейин эле дук түшүп калат дейт да. Негирди көрүп эле дук түшүп калат дейт. Биздин максат дейт, ал жерде жеңишке жетиш эмес дейт. Биздин максат ушул балдардын жүрөгүндөгү страх, коркунучту алыш дейт да. Анан баягы негирлер менен кармашып, күрөшүп эметкенден кийин көнүп калат, негир менен эле күрөшсө болот экен, муну деле жыкса болот экен деп ишенимге кирет дейт да. Биздин карыларда мисалы үчүн мына Бишкекке барганда утулуп калып атышат да. Бишкекте аутория чоң да. Ошого мен айтам, таксыларым, бул балдарды багында өзүн кое бериш экен. Мен айтам, өзүн кое бербей эле бул балдарды. Апаргыла, жолдо кетип алып суу алып бергиле, жакшылап сыйлагыла, эрбарына жакшы жаткыргыла. Анан жанагы эмеге чыгып аткан кезде аркасынан барып поддержка кылып тургула, булар биздин балдар тигиндей мындай деп. Мына өткөндө кызыбыз игилге жетти. Бүгүн сыйлык беребиз ошо кызыбызга. Кече мынакей Кыргызстан боюнча Баткенде жыйналыш болду, айдан 2 балабыз утуп келди. Кудай кааласа жаллап аткан маллар берип атат да таксыларын. Ошого иншалла мына азыр мына эме уюшулду, эми балдарыбыз дагы канча пишип калат. Ушунда мында кайталана берсе балдар пишип кетет да. Сен өзүңүздөн алың, имамга өткөндө жаттаган жериңен кандай сүрдө окуйсуңдар, жума күндөрү. Маркаңыз шончо жамаат турат. Мисалы үчүн ал аятты 1000 жолу кайталаганбыз да. Бирок ошондон чочуп окуйсуң, ашып кетемби депчи. Азыр карылар бизге билмейт да, неге чыгыш, ошончо адамды карап отуруп Куран окуш. Жана бирөкөнү тилават кылдырдым го. Кара экөөдөн жакшы окуйт. Бирок жаш балдар келип чыкканда сүйлөп калды да. Sıra basıp kalır. Сыр басып калып атат да. Benim dostuma 10 yaşar balası buna nimede Zalatoy bütüsünü aldı. Bir katlaşat da Atasyan futbol oynadı. Akademiyede ama. Akademiyede. Anam o İspanya'daki nasıl bunu
Nimasını nima qilib tashlabdi? Qantara emasmi? Yo'q, pulni yo'q qilib bizga berishlar debdi. Chiqadirgan bo'lsa, ko'p deb Qirg'izistonda chiqadirgan. Amına şunun emesinden hem bizde futbolcularım çıkıp bala tafsırım. Ayerge içine girdin her mi? Relaxın her mi? Yok. Ya bir gün hap girip çıkan tafsırım. Ha? Değil mi? Azim tafsırım. Manın içine girsen ya başkaça ağır tafsırım. Ayerge girse sizlerden top tepkinler gelip ödedi. Sonun içine girdim. Çatakana vardı. Her bir etti baba. Çatakana, stolova, tuvaleti içinde. Şartı yaşamış bir şey. Adam medrese sap verdiler bize kapsaç. Niye medresen üstünde sap kılmayısın? Top step gelince şunca oku gerek. Gerek mi? Ya bu maksatı tomalak taptı, teyip bağlı, namaz hakim ilişkili. Gol usulünü okuyuveriyor hala. Ama böyle şunlar biz kindiler şunlar. Nasıl bir yaptırırsın? Sen hiç razı olmaydı geçsin. Burası hakkı, onu karşısın. Şunu almazdırsın. Herhalde kurtarmak için bitti. Kurtarmak için bitti. Kurmadan aeroportta çıkıp Bizi saklanıp alıp koyup ya. kilo mu var? Saklanıp alıp koyup. Kilo da orada. Şimdi iyileşiyorlar da. Bizim altı bekliyorsun. Nefes alıyordu şimdi.